Reka tubahe ikaze tubona no kubasuhuza mwaramutse neza. Ni kuri iki gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, ni ku itariki 14 z'ukwezi kwa kane 2026. Byifashe bite? Bihagaze bite? Amakuru aturuka ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga yuko ingabo za P5 zamaze guhura n'uruva gusenya maginga ya zikaba zimaze guhungira mu gihugu cy'u Burundi. Bivuga yuko bafitanye ubumwe budasanzwe. Zahunze mu buhe buryo? Ni amakuru uri bumenye aho turi bwifashishe mu loko informa wacu uherereye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse akatubwira uko byifashe. Biravugwa yuko harimo amadeni ari kuvuza ubuhuha bw'abagambanyi, ndetse bivuga ko ari amafaranga menshi, amadolari 3,500, aho Bujumbura ifite ikibazo gikomeye. Ni mu gihe kandi byose byamaje kuvumburwa iby'intwaro za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bivugwa ko zagiye zigurishwa na leta y'i Bujumbura. Ni mu gihe kandi uwari mu b'imbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byari byitezwe ko ari we uri bukore byinshi, cyangwa ari we uri burokore Kisekedi. Biravugwa yuko yamaze kwitandukanya na Kisekedi. Uyu bamwita nde? Ni umugabo twagiye tubaganirizaho ndetse bita Franki. Bivugwa yuko ari we witabiriye inama ya AFC M23 mu Busuwisi. Bamwita nde? Bamwita Franki. Uyu akaba ari we wayoboye itsinda ryari rihagarariye AFC M23 mu biganiro mu Busuwisi. Ni munyemerere rero tuze turebe byinshi byimbitse, turebe impamvu nyamukuru, aho umuroko informa ari budusobanurire uko situation ihagaze saha iyi ngiyi. Reka mbashimire ndetse mbifuriza amahoro y'Imana mwahisemo kubana natwe, namwe kandi mukiza kuri Kigali News. Twari tubakumbuye. Reka tubahe ikaze, muze mukande subscribe, mwinjire mu muryango mugari w'abadahwema kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Nje muri kumva kandi cyo komezanya ndamya mugisha ku murongo wa telefone. Turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, waramutse neza? Ake neza, igitondo cyiza. Igitondo cyiza kuri twese, nubwo turi dukomeje kwibuka ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, ariko biravugwa yuko n'ubundi amakuru yabaye isobane ku munsi w'ejo ntabwo nabonetse, bitewe n'ibikorwa twari dufite aho mperereye byo kwibuka, ndetse turimo dusoza ya minsi 7 ya mbere ibanza, ariko turacyakomeje kwibuka kuko igikorwa aba ari iminsi 100. Nubwo yaba ari iminsi 100 niba ari y'ingenzi, ariko n'ubundi igihe cyari cyo cyose tuba twibuka. Mboneraho no kubwira abakunzi ba Kigali News yuko buriya utazi iyava atamenya iyajya. Ni munyemere rero turebe uko situation ihagaze. Bwana Bizima, mbere yuko uduha amakuru wamenye, umaze iminsi warapfukiranye bitewe nuko tutabonetse bitewe na gahunda z'igihugu cy'u Rwanda twari turimo, uranyemerera tubanze turebe ibyari byitezwe bari bujye mu biganiro cyangwa muri gahunda yo kubahuza hagati ya AFC M23 na leta ya Kinshasa, aho bari biteze ko Bertrand Bisimwa ari uganayo, ariko hakajyaho bita Franki, umwe mu nshuti z'imbere cyangwa umwe mu nshuti z'agasohoka za Kisekedi, akaba ari we wagiye nk'intumwa ya AFC M23. Ni Franki umwe, Franki Mwendi Malila Apanera, mu itsinda rihagarariye AFC M23 mu biganiro mu Busuwisi,
mu kuganira na guverinoma ya Kinshasa. Uyu yigeze kuba minisitiri wungirije ushinzwe ubutwererane mpuzamahanga no guhuza akarere mu mwaka wa 2014 na 2016. Yigeze kuba minisitiri wungirije ushinzwe igenamigambi mu mwaka wa 2016 na 2017. Yigeze kuba minisitiri ushinzwe ubukerarugendo guhera tariki ya 14/2017 kugera tariki ya 9 z'ukwa 9 2019 ku butegetsi bwa Tshisekedi. Impamvu ubona ari iyihe yatumye AFC M23 yohereza abahoze mu butegetsi bwa Tshisekedi kuganira nawe? Ibi ni ibigaragaza ko hari ibyagiye bituma bimwe biba yuko hari amasezerano atigeze agaragaza cyangwa atigeze yubahiriza mu masezerano yagiranye na Joseph Kabila. Ibi biravugwa yuko na Kabila mu biganiro yaganiriye n'itsinda rigari ryari ryoherejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamenye hasi umuceri, avuga ibyo yari yarasezeranye na Tshisekedi, ndetse binavugwa ko amajwi yayibiwe kugira ngo ahuze cyangwa ayobore biturutse ku byo yari yasezeranye na Kabila. Bivugwa yuko Martin Fayulu yari yamaze kugarika Perezida Tshisekedi kuyobora iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi birasigura iki? Biratangaza iki? Mu bya politike biravugwa yuko n'ubundi Tshisekedi yarenze ku masezerano, ndetse binavugwa yuko nubwo abari babashije kuboneka mu kumwigarika, biravugwa yuko n'abasirikare hafi ya bose abatavuga rumwe na Tshisekedi, akaba ariyo mpamvu urugamba rwamubanye iyanga bitewe n'umurengera yakoresheje. Abasirikare yari afite benshi bagiye batandukanye, ndetse n'ibikoresho yari afite na support yari afite, akaba ariyo mpamvu urugamba rwamubanye imberenge. Ibi rero bikasigura ko n'ubundi Tshisekedi nta herezo yaba afite, kandi bishobora kumubana bibi cyane bitewe n'uko abamurwanya ari ab'imbere bazi intege nke ziwe. Kandi ukabona yuko AFC M23 itangaza ko n'ubundi icyo M23 ishaka ari uguhuza abatavuga rumwe na Tshisekedi, kandi bagashaka amahoro, ndetse nk'uko bagiye babirwanira bavuga yuko bashaka ko hacyurwa abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze ishyanga imyaka isaga 30. Bwana Bizima rero mu yandi makuru ku munsi w'ejo ndetse na n'ubu biravugwa yuko P5 yamaze gukubitwa agahenu, ikaba yaramaze guhungira i Burundi. Byifashe bite Bwana Bizima? Ego niko bimeze nyuma y'ibitero byinshi byabibasiye bya drone kandi bifite inkomoko kuri bene wabo, ubwo wabonaga ko drone zagiye zoherezwa muri ibi bice bya Kirungwa ndetse Muramvya na Kajebwe, icyo bari bamazemo iminsi baranigaruriye, ndetse harimo na force nini cyane ko zari ingabo zirenga ibihumbi, aho babasha kwibasirwa na drone zabaye nk'aho zibakoze mu nda, kuko agace kabereyemo iyi mirwano cyane ubona ko ari agace kaguyemo abasirikare benshi ndetse n'abayobozi, kuko ahangaha havugwamo ba komanda batayo 2, kandi uzi ko baba bari ku rwego rwa koroneri cyangwa se leta koroneri, akavugwamo komanda reji umwe, koroneri uba ari furu, kampani komanda 3, abari ba majoro muri FRDC. Urumva ni ingabo bikomeye batakarije ibi bidasanzwe cyane, ndetse kandi urumva ko aba ni abakomanda b'abasirikare bato, ntabwo imibare wapfa kuyumva hano cyangwa ngo uyimenye. Iki cyatumye hasa naho hacika igikuba ibintu biri cyane, ku buryo babashije bamwe kwivana muri izi pozisiyo nta wirutseho rwose, bikuyemo byihuse. Kandi ubu amakuru ahari ni uko aba bose babaye nk'aho bamanuka ndetse hasi cyane, kuko harimo bamwe binjiye mu mujyi wa Uvira ubu tuvugana. Iki ni igikorwa cyabayeho ku munsi w'ejo, ndetse cyabayeho mu buryo ubona budasanzwe, byateje ikibazo cyane ku baturage, kuko iyi P5 ndetse na Gumino babashije gusa naho habaho kwangiza imyaka y'abaturage, kuko mu makuru ahari ni uko
hari ibyangiritse byinshi cyane mu nce zose banyuze mu bice baturutsemo bavuyemo, ariko bikaba ari nk'amahoro n'agahenge ku baturage bahari, kuko ubu tuvugana kuri isaha bamwe batangiye gusubira mu byabo kandi bafite ibyiringiro n'icyizere ko nta yindi ntugunda icyo baba bategereje ni ukuba hari ibitero byabagabwaho wenda bya drone cyangwa indege, kuko ubona ko ibijyanye n'iyi coalition yo yamanutse cyane ku rwego rwo hejuru riri hasi ku buryo yabasha gusa naho isubira muri ibi bice. Ni ibikorwa rero ubona ko ugutsindwa kw'ingabo iyo zidafite sekirite cyangwa zidafite disipurine bikunze guteza ikibazo ku baturage, yaje kuzana ikibazo mu mujyi wa Uvira cyane mu bice babashije gusa naho bageramo. Ku munsi w'ejo hari umuturage ni umugabo umwe haba hariho ideoloji yo kumva ko umuntu yakoranaga nayo 23 bitewe n'amakuru baba bafite. Ni umwarimu bita Birawa Michel uba muri uyu mujyi wa Uvira muri quartier ya Kasenga hafi y'umupaka wa Kavimvira, wishwe ku munsi w'ejo, ndetse habaho no gusahurwa umugabo ukuze wari mu myaka 50. Urumva ko ni ibikorwa bibi cyane byagiye bikorwa n'aba kubw'umujinya ndetse no kwihimura kubwo kuba bari batakaje biriya bice, ndetse n'ingabo batakaje muri biriya bice bari bamaze iminsi barwaniramo. Rero ni ikintu ubona ko gisa naho cyatanze imbaraga cyane ku ruhande rwa M23 twirwanaho muri biriya bice, kandi ubona ko ibi bice byose byagenzurwaga n'iyi coalition M23 twirwanaho babirimo, ndetse ubona ko bari gusatira neza umujyi wa Uvira mu buryo iki gice cyari gisa naho kibangamye cyane kuba cyagenzurwaga n'iyi coalition ku ruhande rwa M23. Hari ikibazo gikomeye kuko ubona ko kwinjira muri Uvira ndetse n'ibice bisatira aha babaga basa naho iyi coalition iba ari hejuru ku buryo byari biteye ikibazo gikomeye kuri bo, nk'intsinzi ikomeye mu buryo bwo kubasha kugenzura umujyi wa Uvira. Ubundi nubwo mu Minembwe hakiriho abasirikare benshi ba FARDC ndetse no mu bindi bice muri za Bibogobogo, Kwezero na za Gituku, ni uduce n'ubundi ubona ko iyi coalition ikirimo, ariko ubona ko muri ibi bice byo ku Ndondo byari ikibazo cyane kuri uyu mujyi wa Uvira mu bijyanye no kuwinjiramo cyangwa kuba wawurindira umutekano. Byari bisa naho byoroheye FARDC cyane, ubu bimeze nkaho ari igihombo. Ariyo mpamvu mu majwi menshi ndetse n'imvugo yabo bwite ubu basa naho bavuga ko badafite umujyi wa Uvira bijyanye n'uko batakaje ibi bice. Yes, Bwana Bizima, ko bivugwa ko ingabo za P5 zimwe zamaze guhungira mu gihugu cy'u Burundi, maginga ya zose zamaze guhunga cyangwa ni bamwe mu ngabo za P5? Harimo bamwe nambutse, abandi ntibarava mu mujyi wa Uvira, ariko bose niyo gahunda ihari, ngo ni uko bagiye kwisuganya bagasubira no mu bimeze nka refresha bakajya kwiga, kuko ubona ko ngo operasiyo isa naho ibazanye ibaye nk'aho bahura n'ikibazo mu bice basaga n'aho bagenzura, kandi nta kindi gice bahita binjiramo, bijyanye n'uko ubona ko yanze bikunze ubuyobozi bwayo bashobora kuba hari ibyo bataremeranyaho na guverinoma ya Kongo ku buryo babihabwa bagakomeza operasiyo. Ariyo mpamvu ubona ko bari kwanga gusa naho biyoganiza muri uyu mujyi wa Uvira, kuko harimo akajagari ndetse no kuba bikanga ko isaha n'isaha M23 yawinjiramo, kuko bafite imvugo yabo bwite igaragaza ko nyuma y'aya masezerano yo kuguhura kuri kubera hanze kuri uyu mutwe wa M23 ndetse na FARDC, hashobora kuba imirwano ikomeye cyane ishobora gutuma habaho gutakaza umujyi wa Uvira. Ariyo mpamvu ubona ko bo banze kuhatinda, basa naho bigendera hakiri kare bajye kwiroganiza hakurya i Burundi ku buryo bazagaruka bibaye ngombwa kuba amasezerano baba bagiranye na FARDC. Bwana Bizima, ibiri kuvugwa ko General Kayumba Nyamwasa akomeje kwaka amafaranga y'umurengera yiteye Kinshasa, ndetse bikavugwa ko Kayumba atari kuba yazana amafaranga ngo akora ibyo yakagombye gukora. Byifashe bite Bwana Bizima? Urabizi neza ko kujya Kongo kuri aba benshi, nubwo babitwaza ko ari operasiyo bari gukora muri biriya bice kugira ngo iriya zone iboneke, babashe kuba baza gusa naho nabo basa naho babohora
icyo bita igihugu cyabo cy'u Rwanda, ariko ubona ko ari urwitwaza kenshi, ari n'imvugo ushobora gukurikira ugasanga nta reme bifite, ahubwo ikintu gikenewe hariya cyane kiba muri izi ntambara kuri buri uwo ari we wese ni amafaranga. Ubona ko hariyo basa n'aho abazanye, kuko ntiwakwibaza uburyo ki ariko kwaka amafaranga byikubagaho, wenda wahita wibaza ngo ni ibihe bikorwa, ni igiki kidasanzwe cyari kibayeho cyangwa amaze kugeraho ku buryo yishyuza amafaranga. Rero niko bimeze, ugeze hariya wese aba akeneye amafaranga, kandi byanze bikunze bizarangira yabonye, nubwo wenda FARDC itayamuha byihuse ariko izayatanga amaherezo. Gusa habayeho ibintu byinshi cyane, naho ubona ko perezida amaze kubona byinshi n'abajyanama be, ndetse harimo n'uriya muhungu we, ubona ko batagikunda gusa naho binjira mu bintu byo kwaya amafaranga nk'uko byari bisanzwe mu bihe bitambutse, bayanyanyagiza kuri buri umwe uwo ari we wese. Ariyo mpamvu ubona ko mu bijyanye n'amasezerano bafitanye na operasiyo ziri kuberamo hariya binjiriye igihugu cya Tanzania ndetse na Angola, ubona ko aribo bafite mu bwoko bukomeye cyane ibijyanye na ba rusahiramundu bashaka kurya amafaranga ku buryo wiboneye ubwo aribwo bwose. Ubu bigoranye cyane mu bijyanye na operasiyo, uretse wenda nk'inzego z'ubutasi niho hatarabaho gukumirwa uburyo amafaranga akoreshwa bitewe n'abantu barimo. Yes, Bwana Bizima, kugira ngo wenda utugeze kuko umutekano uhagaze muri ibyo bice, nyemerera tubanze turebere hamwe bamwe bakomeje kugenda bapfa iby'amafaranga, ndetse tuvuge ku ntwaro magingo aya bivugwa ko leta y'u Burundi intwaro nyinshi yamaze kugenda izigurisha. Ni munyemere rero ni ibyavumbuwe, ndetse binagaragara ko leta y'u Burundi intwaro bitakishije ngo za FARDC zahiriye mu gikorwa kimaze iminsi kivugwa muri biriya bice. Biravugwa ko intwaro nyinshi zagurishijwe n'iyi leta y'u Burundi, ndetse nk'uko twari batangarije, biravuga yuko bamwe mu bagambanyi bari mu ideni rya amadolari 3,500 abafashe ubwo bageze Bujumbura. Ikindi bavuze ko batagomba kwicarana na Neva na Mbayahaga ngo bafate soda hanyuma bababwire ngo bishure, bityo bahitamo gufata ayo mafaranga kugira ngo bikure mu isoni. Bamwe ni muri babandi butugara, niyo mpamvu mba ngira ngo tugendane hamwe, ni babandi butugara baherutse guhurana na Neva. Ayo ni amafaranga bamaze gufata, ubwo hari ibyo bari bemeranije na Neva. Bamwe rero muri utu tugara bavuze ko batokwishyura ayo mafaranga kubera ko batamenyeshejwe gahunda yo kujya Bujumbura, bahita bakurwa ku rubuga. Gusa wumva uburyo uhagarariye utu tugara ahangayikishijwe n'iri deni, umuntu yakwibaza niba nyiri deni azishyurwa cyangwa niba azamburwa. Urumva ko bombardoma ziri muri ibi bintu zikomeje kugenda ziteza akaga, kandi byamaze kuvumburwa, ndetse ubona yuko ibintu byamaze kuba ibindi. Urumva rero Bwana Bizima, ni ikibazo gikomeye cyane. Abenshi bari batangiye kwibaza uko biri bugende, ariko urumva ko byamaze kuba ikibazo, ndetse bitari buze korohera bamwe. Ubona yuko kumvikana gukomeje kuba ikibazo. Bombardoma mu mikoranire yabaye ikibazo. Urumva ko niba P5 yari yagiye igiye guhangana na MRDP twirwaneho ikomeje gusubira inyuma, urumva ko nyine habayeho poor communication. Ubona yuko bitari buze korohera leta y'Kinshasa. Weho mu bigaragara hari inama y'igitaraganya yagiyemo guverineri uri kuri kote ya leta y'Kinshasa, Jean-Jacques Perusi. Bivugwa yuko avuye amaze iminsi ari Kinshasa. Ibi birasigura iki Bwana Bizima, nk'umuntu uherereye muri ibyo bice?
niki ubona kidasanzwe mbere y'uko utubwira uko umutekano uhagaze sahi? ni ikintu ubona ko byanze bikunze mu bijyanye iyo operasiyo igenda ibamo muri iki gice kandi ihuriyemo ibihugu byinshi n'imitwe myinshi ndetse n'abacancuro baba baraje ku giti cyabo, ubona ko byanze bikunze mu kijyanye n'amafaranga ndetse no gusigana no gutererana n'ubugambanyi burimo cyane, ubona ko buri wese aba ashaka gusa n'aho agaragara neza kuri makopi ya FARDC, ubona ko hazabamo ikintu kimeze nk'isubiranamo kandi cyarabaye, arizo ngaruka zizabaho nk'uko ubona Uburundi busigaye busa naho bumeze muri iyo operasiyo, ubona ko ari kubaho imbaraga nyinshi bari gukoresha kugira ngo babashe kwigarurira umutima iki gihugu cya FARDC ndetse n'ubuyobozi bwacyo, kuko ubona ko habayeho amakimbirane ajyanye n'ubundi n'ibikomoka ku mafaranga, ubona ko ari asa naho ari guteza ikibazo kandi ubona ko ashobora no kuzateza kuba yadindiza ino operasiyo n'ubugambanyi bwinshi bukomeye mu bijyanye n'iyi mirwano iri kubera aho ngaho, ubona ko buri wari wese ashaka kwigaragaramu neza kubera inyungu ze bwite n'amafaranga ari muri operasiyo rwego rwo hejuru. Yes, Bwana Bizima, umutekano wifashe ute isaha igiye? Yego, mu bijyanye n'umutekano na situwasiyo murinda muri ibi bice bya Kivu, cyane cyane nko muri uyu mujyi wa Uvira, ikintu ubona ko gikomeye cyane ndetse kinabangamye kiri no kuvugwaho n'imiryango mpuzamahanga cyane myinshi ko harimo ikibazo cyane cy'umutekano muke ndetse no guhohoterwa ku baturage bijyanye ni koalisiyo irimo, kandi hatangiye kugaragaramo noneho urugomo cyane bijyanye n'uko harimo abari kuwugeramo uyu mujyi bafite amakuru ko bagiye guhita basubira i Burundi cyangwa bajya mu kindi cyerekezo, ku buryo ikijyanye n'imyitwarire mibi no kwitwara nabi biri kugaragara cyane no kubangamira abaturage cyane bidasanzwe muri uyu mujyi wa Uvira. Reka tugaruke henda mu makuru asanzwe, aho muri uyu mujyi wa Goma hari batatu b'abakada ba M23 bamaze gutabwa muri yombi kandi bari bari mu mutwe wa M23 ku rwego rwo hejuru. Urabizi inshingano z'abakada ndetse baba ari abantu bakomeye cyane mu mabanga bagize umutwe uwo ari wose cyangwa igihugu bijyanye n'inshingano z'ibyo biyemeje kugeraho n'intego zabo. Aba ni abafashwe mu buryo habayeho gukoresha ubutasi bikomeye ku ruhande rwa M23, bakaza gutahurwa ko bakoraga ibikorwa by'ubugambanyi ariko ari misiyo yakozwe na M23, bagasa naho bayikoraga bazi ko bari gukorana na FARDC ariko batazi ko ari ubutasi bwa M23 bagabweho bitewe n'amakuru bari babafiteho n'ibikorwa byabo bitari binoze bari bamaze kubatahuraho. Aba ni abagabo batatu ndetse banakomeye ariko batatangajwe amazina, ndetse ubona ko ubwo butasi bwari burimo imbaraga nyinshi kuko umwe muri aba buri wese yaramaze kwakira ibihumbi 11 by'amadolari, kuko ubwoko bwabo bari bazi ko ari amafaranga avuye muri FARDC, ntabwo bari bazi ko ari M23 yabashoyeho urwego rw'ubutasi. kandi iki ni igikorwa ubona barimo gusa naho bashikizemo imbaraga nyinshi zikomeye ku ruhande rwa M23 mu buryo bwo kwivuna umwanzi no kwanga ko hari ubugambanyi bwababaho no mu gihe kizaza, kugira ngo babeho bafite intego ndetse baniyubatse ku rwego rwo hejuru, ku buryo nta muntu uzongera kubinjira bijyanye n'abamaze gusa naho babahemukira benshi batahuwe mu gihe gitambutse. Yes, Bwana Bizima, wenda niba nta makuru ari urgence waba wibagiwe twagushimira. Yego, kase n'uwongeraho akangaka kuko ni ikintu cyabaye nk'ikigaruka ejo nyuma yo gusa naho M23 ivuye muri ya Kushunguti hano muri Karehe, FARDC ndetse na Wazalendo FDLR basaga naho bigamba ko ari igice babigaruriye, bibasabye imbaraga barwanya intambara zikomeye, ariko amakuru siko ameze kuko aka ni agace karekuwe na M23 bijyanye n'uburyo hagaragaraga ko hashobora kubamo gutakaza ndetse no kuba bahura n'ikibazo bijyanye n'uburyo koalisiyo yari yubakitse muri ibi bice ndetse n'ubwinshi bwayo n'icyerekezo bari barimo, ku buryo kubona sapoti byabaga bishobora kubagora. Aha rero ni ahantu ubona ko ari agace ari ya nyuma y'ingenzi FARDC
ishyizeho umutima inahagazeho bikomeye cyane, kuko iyi nakise isa naho ibuza M23 kwinjira mu bice by'ingenzi, ndetse ubona ko ari amakuru ko baba bafiteho pozisiyo zari zikomeye cyane. Hano winjira muri izi pariki ya Kabusigega ubona ko ari igice FPR isa naho yari irimo ikomeje, ariyo mpamvu ubwo bigamba ko bahigaruriye ku mbaraga zabo, ariko ubona ko M23 ari umutego yabateze, ndetse mu masaha ushobora kuza mushobora kumva akantu k'agashya kabaye ahantu, kuko ubona ko ari tekinike yakozwe na M23 y'uburyo bwo kugira ngo babashe gusa naho baza muri ibi bice bisuganyemo, ari hoti nini kandi yose igaragara ivuye mu mashyamba ya Kabusigega no mu bindi bice, kugira ngo babashe gusa naho baza guhangana nabo bababona neza. Hashobora kubaho kugotwa rero bikomeye cyane, n'amakuru bagejejwe ejo n'imbitsi rwose, ku buryo babwiraga ko akatari agace bagahise binjiramo bishimye mu buryo nk'ubu, kandi M23 yavuyemo nta mirwano ikomeye yabaye. Yes, Bwana Bizima, reka tugushimire tukwifuriza kugubwa neza kuri uno munsi. Urakoze. Namwe bakunzi ba Kigali News, reka tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana, twihanganisha bikomeye bari muri zone y'intambara ndetse n'abarwayi, ndetse tunababwira yuko twagarutse update zo nagahoraho isaha ku isaha, turajya tuba updatinga. Ni mudukunde natwe tubakunde, ariko mukore like munasharinge ibiganiro ducishaho bigere kure. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.